بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل الغدا بتاعنا ايه يا حبايبي؟ معايا وزاية كده حلوة جايباها، وده ملح وده ليمون. هفكها كده من التلج وهدعكها وانضفها بيه. هي ايه كانت هندعكها كده بالملح اهو، بحيث ان هي لو فيها اهي، شايفين يا بنات، لو فيها ريشة او حاجة زيادة بتطلع بالملح الخشن ده. طبعا ايه بتبقى هي عشان شمرد السقفها بعد ريشه او حاجه. وبعدين عامه يعني هي بتدعك بالملح كده والليمون وتنضف، والجلده بتتشال مش بتتاكل. معايا كام ليمونه كده اهم، بعصرهم كده عليها بحيث ان لا يبقى فيها زفاره ولا فيها اي حاجه، ونضفها بها كده، نقعها ايه بالملح والليمون شويه اهو يا حبايبي. شايفين احسن حاجه كده ان انا ايه ده تفك احلى حاجه لفك التلج. تفك التلج كده منها، وانك تدعكها بيها كده يا حبيبتي، ايه ما تحوش الزفاره كلها منها. شايفين فله ازاي؟ فله فيها بعد ريشه او حاجه بتتشال من الملح والليمون اللي عليها. نسيبها كده ونقعها شويه ايه بالميه بالملح بالليمون عشان ما يبقاش فيها اي زفره. عندنا الوز يا حبايبي كده، الوز حلو جميل من ايه يعني، طعمه كمان بيتفوق على البط. هو يعني نادر اما حد بيجيبه او حاجه، الكل العامه البط هو اللي واخد الترند الاول وكده، بس هو الوز ده وطعمه اطعم بكتير كمان من البط. هسيبها كده في شويه منقوع الملح كده والليمون اهو، سايبه القشر وكله بحيث ان هي ايه ميبقاش فيها اي زفاره وتبقى نضيفه. وفي قلبها اهو انا عاملاها اهو على ما اجهز لها كده، اجهزها كده ايه، وبعدين ايه نعملها مع بعض. بس يا حبايبي كده فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا متابعه كده للقناه عشان كل حاجه توصل لكم. شويه كده بحيث ان هي ايه مبقاش فيها اي حاجه اي زفاره. اهو يا حبايبي هنا غسلتها ونضفتها وشطفتها كويس من المحلول الملح والليمون، بقت ريحتها فله. وهنا عملت ايه، بشرت بصله كده، تبشرها في الكبه تبشرها في المبشره زي ما يعجبك، تخرطها على ايدك براحتك. وده فلفل اسمر، معلقه فلفل اسمر عليها، وشويه ملح ابيض اهو. وهنا ايه حته طماطم كده، معجون طماطم اهو عليها، ده صلصه ونعمل ايه نقلبها في بعضها كده اهو يا حبايبي كده اهو، اللي هي ريحتها وطعمها جميل. وننزل بقى ايه على الوزايه بتاعتنا من قلبها كده، ندعكها خالص من قلبها اهو يا حبايبي. ونيجي كده من بين الجلد وبعضه اهو، من بين الجلد وفتحات الجلد كده، ونقوم ايه حاطين برضو حاشينها كده اهو يا حبايبي. فتح كده اهي بالسكينه كده، نعمل لها فتحتين كده السكينه، نعملها ايه فيها هي عشان لسه شمرد يعني، انا جايباها شمرده كده حلوه قوي اهو يا حبايبي كده، علشان تبقى ايه طعمها يبقى حلو، تبقى متملحه من قلبها كده. احنا بنحشي البط
لا الوز بقى مختلف، وز عادي وهنحطها كده. انا مولعها الحله على النار وهتشرب فيها، اشوحها فيها كده. اهو يا حبايبي قدام منك على النار اهي. ودي ايه الحوايج بتاعتها، اشوحها فيها كده، اشوحها بده كده اهو على النار. والله ريحتها جميله على النار، جميله. طبعا ده هي عشان شمورد وكده، ده هو اللي بيتشال ايه، الريش الصغير ده بيتشال في التحمير. نحط لها كمان كده ايه يا حبايبي، وهي بتتشوح كده نحط لها ايه، ورقتين لورا عليها. عايزه بتحطي مستكه، بتحطي حبهان، بتحطي ده. بس انا اكلي بعمله ايه بالفلفل الاسمر بس والملح. الزفر بتاعي بعمله كده، ما بعملوش عشان ايه، طعم الشوربه. عايزه احس طعم الشوربه كده الطبيعي بتاعها. نغطي عليها كده لما تتشوح في المعجون الطماطم والبصل اللي احنا عاملينه ده والتوابل دي، لما تاخد منه بقى كده على النار هنشوف. هنا نشفت خالص وطشطشت، سامعين صوت الطشطشه. شوحتها خالص اهي ونشفت. وهنا انزل عليها بالميه كده. اهو يا حبايبي هنا عملت ايه جنب منها، عامله رز ايه، حبايه وحبايه، رز مفرفر كده حبايه وحبايه. وهنا انا مولعه طبعا على الوزه بتاعتنا على ما تستوي، يكون ايه الرز خلص جنب منها. نشوف هنعمل ايه كمان تاني جنبيها. اهو يا حبايبي اهو. لا طبعا انا ايه غسل الرز ونقعاه في الميه بتاعته ما بكبهاش اهو. وحاطه الملح على شويه الرز اللي بتشوحه زي الشعريه بالظبط. انا بحط، انتوا بتلاحظوا ان انا بحط الملح مع الشعريه عشان توحد اللون، بحط ده برضو مع الرز عشان يوحد اللون بتاعه اهو. رز حبه وحبه اهو. اعملوا متابعه كده يا حبايبي عشان كل حاجه ايه توصل لكم يا حبايب قلبي. هنا يا حبايب قلبي شايفين اهي استوت خلاص اهو، سواها قوي اهو. شايفين الشوربه بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. الشوربه بتاعتها حمرا كده عاطيه، شايفين اللون الذهبي ده، شايفين الشوربه بتاعتها، شايفين السمنيه اهو. شايفين انا شوحتها معاكم من غير اي حاجه، شايفين اهو. تبقى اطعم كمان من البط. الوز خفيفه عن البط في الاكل يا حبايبي. هنا خلاص لما استوت اظبط الملح بتاعها مش هحط كتير علشان ايه مع الغليان برضو ايه ما تبقاش حادقه اهو يا حبايبي. هنا يا حبايبي هنعمل جنب منها ايه شويه ملوخيه، والملوخيه يعني جميله جدا جميله جدا جدا. هنا هحط ايه، حطيت نقطه زيت، حط نقطه زيت، حط نقطه سمنه، تحط حته دهنه اي ماده دهنيه. هنا مقطعه حبايه طماطم اهي، وهحط عليها ايه شويه كزبره
اسيبها كده تتشوح شويه. اهو يا بنات. والطماطم بتاعه الملوخيه انا ما بسويهاش جامد، يعني انا بشوحها كده، ما بسويهاش جامد عشان ما تمررش وتمرر الملوخيه. انزل عليها بشويه الشوربه كده اهو. كده اهو يا حبايبي اهو. ننزل على الطماطم بتاعتنا لما تغلط الشوربه، ننزل عليها ايه في الملوخيه بتاعتنا كده. وهنا التومه بتاعتنا جاهزه اهي، دقاها وكزبره عليها علشان ايه هنا التومه بتاعتنا يا حبايبي ما بنعملهاش، ما بنحرقهاش علشان لو اتحرقت هتمرر، بتبقى لونها ذهبي كده يا حبايبي في كل الاكل. ننزل عليها كده اهو. شايفين الجمال، شايفين الجمال، شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي، شوف قطعه واحده مش مقطعه اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله اهي، شايفين. بعدين خفها شويه عشان احنا هناكلها برز، مش هتتاكل بعيش. وعندنا الرز بتاعنا خلاص اهو. اهو يا حبايبي هنا خلصنا، ونعمل بقى ايه نقدم الغدا. فشايفين بسخها كده ان انا شخبطت عندكم. اقطعها كده اهي يا حبايبي. العظمه دي برضو كده اهو يا حبايبي. هنا خلاص خلصنا الغدا بتاعنا اهو. عملنا ايه؟ عملنا الوزه بتاعتنا بالطريقه المصريه كلنا
اللي كلنا بنطبخها في بيوتنا، مع رز حبايه وحبايه، مع ملوخيه وايه والشوربه بتاعتنا. وده الغدا بتاعنا النهارده. الوز جميل جدا وخفيف يا حبايبي عن البط كمان، وطعمه جميل وممتع عن البط. جنب ليمونه كده. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي يا حبايب قلبي. متنسوش تعملوا متابعه للقناه. سلام.